Au, brate, da mi je neko pričao. Znači, jebada. Zaista jebada. Lion King. Eno ga džed. Džede! Eno ga Srđan. Evo, ponovo smo se okupili posle kraće pauze. Da ne dužim previše, krećemo na avanturu. Pročitali ste gde? Borač, Borački krš, pa vidimo kako je bilo. Nalazimo se ispred crkve Svetog Arhangela Mihaela, ispod vrha Borač, neko kaže srednjovekovni grad Borač. Gore vidimo da se nalazi vrh sa krstom na onim stenama, koga zovu Borački krš, inače ostaci vulkana. Ovo je prelepa jedna kamena građevina sa poligonalnom apsidom, zvonikom koji je van korpusa crkve i korpusa zgrade, a ovde se nalaze ostaci vulkanske magme. Evo kako to izgleda. Slobo, kako vam se čini? Interesantno, a? Pa dobro, tek preostaje interesantan deo. Vidjet ćemo na što će da ispadne. Samo da glavni vrhovni vođa puta odobri da nije kao na Ceru, onako boza, blago, da može i motorom da se pređe. Vidjet ćemo, ajde, da ne prejudiciramo. I can't quite remember just what guided me this way. Oh, may I stand shaken amidst the crash of the world. The pines, they often whisper. They whisper what no tongue can tell. From the deep water, may know the depths of the well. When
kao laser da isekao ostaci zidine u kamenu. Znači ovdje je taj segment tog srednjovjekovnog grada, kao što smo rekli, na vrhu vulkana, gdje ćemo drugdje da se sakrijemo nego na vrh vulkana. Ne znam koliko se vidi od krošnje, ali tu je. A ovdje je jedan manji segment kamenog odbrambenog bedema ili kule, sad više se ne zna. Kao što možete vidjeti, slog kamena. A neki 12. vek, 13. kad se izidalo na ovim prostorima od kamena pre dolaska Turaka. Posle sve srpsko moralo da bude u kolju i u oblicama, da ne bude nezapaljivo, jer se naljute Turci, dođu s bakljom, zapale i ćao, a kamen teže gori. Kao što vidite, stvarno litica po kojoj moraš da pređeš. Nema drugog puta. Šta da se radi? Evo me na vrhu Boračkog krša. Tehnički ovo je po nadmorskoj visini veći vrh od onog gdje se nalazi Srđan, ali nema krsta ovdje. Na kraju neću moći ni da odem, s obzirom da je stvarno blizavo, sneg, moji džonovi nisu baš nešto najbolji, ali evo, uživajte u pogledu. Mali predak dok se ne skupimo svi. Srđan i Sloba još nisu stišli, oni su išli ekstremnom stazom. Bošković i ja, kao što znate, smo se vratili usled neadekvatne obuće, ali evo, upravo mislim da sam ih čuo da silaze. Bošković je otišao da slika crkvu, ja odmaram, pa se vidimo na Gružanskom jezeru.
Nalazimo se na lokaciji gdje je snimana čuvena serija Moj rođak sa sela u saradnji RTS-a i komune, recimo. Da ne verujete, ovo je šumadijski kraj, ovo gružansko područje, selo Borač, gdje je ovo snimano. Nedaleko odavde se nalazi Borački krš. Bošković i ja pijemo kaficu, ključ je pronađen, uskoro i krećemo natrag, tako da sve se odvija kako smo planirali.